umwana wa mbere ufite impano yo gukina komedi muri Afurika. Uyu mwana niwe wa mbere ufite impano uzi gukina komedi zisekeje ugaseka ugatembagara. Akora ibitangaza n'abatari bake mwabonye ba Gasikiri, mubona ba Bwenge, abo bose ni abana kuri we. Akora ibitangaza, aragusetsa ugahirima ugatembagara ukibarangura mu mukingo. Yakinanye na wa mugabo muzi baba muri timu imwe, wa wundi ufite umutwe wajyana ibisi marikani. Namuhaye nawe utari wabona icyo kiganiro injira muri cano yose uragisangamo. Nawe arasekeje ariko ntabwo arenze uyu mwana. Uyu mwana aragusetsa ugatembagara ukihirika. Yuko ararenze ni umwe mu banyarwenya bakomeye muri Afurika. Twavuga yuko ari uwo mwana ufite hiti muri Afurika ihaye cyane. Yuko utamuzi ni icyamamare, arasetsa ugahirimanga. Yuko hose baramuvuga. Ni icyamamare kirasetsa ugahirima ugahirimanga ukiyeraza, nubwo waba uvuye guhamba mama wawe waseka ugatembagara. Yuko uyu mwana video wakora zirasekeje, zishimisha buri wese. Nawe nimba utamuzi genda kuri TikTok uramusangaho. Niwe wa mbere TikTok yamamaza, ni nawe ucura. Abamuzi nabamugereranya ku bitangaza akora. Yuko igihugu cyose kiramuvuga. Ni umwana w'imyaka 12 yinjiye mu bintu byo gukina komedi afite imyaka 7, abimazemo imyaka zirenga 3, asetsa abantu ugahirima ugatembagara. Abaye umusitari, igihugu cyose kiri kumuvuga, abanyamakuru bari kumushakisha kugira ngo bamukoreshe interview. Ndetse kora subscribe ya comment, kora subscribe maze kugira ngo ibi biganiro by'ubwenge bigende bigucika. Uyu mwana ni umwana ufite hiti cyane. Abanyamakuru ba Irene Mudahabi babuze ukuntu bamushaka bamukoresha ibi interview. Gasita Irene Mudahabi yagiye muri Kenya mu 60 by'amarupi kugira ngo ahure n'uyu mugabo n'uyu mwana nako kugira ngo bakorane interview. Byaranze ndetse n'abandi banyamakuru isimbi nacyo cyagiyeyo biranga, ariko bavuga yuko amakuru umwe bigeze kujayo barayikorana nibo baduhaye aya makuru.